ufite inzozi zo gutura muri Kibagabaga kandi umaze igihe kinini urundanya amafaranga ukaba ugejeje miliyoni zawe 200, ngwino nkwereke iyi nzu nziza cyane y'imari ndimo kukwereka. Ariko si iyi gusa, hano hirya naho hari indi ushobora kuza mbere ukaba wahitamo, n'iyi ngiyi nayo zose ziri ku giciro cya miliyoni 100. Ni inzu nziza ziri hano Kibagabaga muri karitsiye nziza cyane. Dufite parikingi y'imodoka enye kuri buri nzu, urabona ko iyi ngiyi urimo kubibona, iyi ngiyi ingana niyo hepfo. Ibyumba bigera muri 5, dushe na toilette 5 na rooftop n'ibikoni 2. Iyi ngiyi aba ari short video, full video ni kuri YouTube channel yacu ya Elisa Real Estate. Hano tuhafite salo nziza cyane y'akataraboneka, urabona ko ari nini cyane. Salo kandi ibifatanye na salamanje, nayo ni salamanje nziza nini yisanzuye. Tukagira n'igikoni cyiza cyane kimeze neza. Iyi ngiyi ni video ngufi rero, niba ushaka kureba video irambuye nyarukira kuri Elisa Real Estate YouTube channel yacu, ukore subscribe ubundi utuvugishe tuyikugezeho. Ciao ciao.